Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mildred at agan Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti kapadasak, idi agad adalak iti kolehyo. Tabarang makaipaay iti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mildred. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, nagbayag mo ta naman pas ti klase. Makapatuok. Sapay nagadumanan ti papaaramid ti instructor mi. Uy, Mildred. Ah? Ape, asan ka makain na? Aramidam kit din ti ipapaaramid ti instructor tayo. Amangan no kalat nga tumalyaw dito eh. Kat makita na ka. Sapay awan pa narugyam. Kasanumat namin, makaturturugak. Napuyata nak idirabi eh. Ay, anyaman nga minan tinararamid mo idirabi eh. Apay anapuyatan ka ako nam. Siguro, nagbuybuya ka manan iti Korean movie anya. Wen, ngamjak nalpas. Tayo di na umak ang nagbuya, nagbasa akon iti libro. Ay, isumat lagaya man napuyatan ka. Saan mo nga min alabsan ti agaramat iti cellphone? No rabi aginanakan. Nang runa, no ada klase tayo iti kabigatan na. Ay, makaalakan tulakid iti sakit mo dita. Anya day aramidem dita cellphone mau Mildred. Apaya di ka pa'y lamapanmangan. Nalpas kamin anangan. Ay ayabanda ka itay. Ngamkaslawam mo mang mangagmaw. Irason ko latang nagararami da kiti assignment ko. Hoy, Mildred. Ha? Anya ka kadiaya. Anya kayo mo nanang, makapakigtot kayo. Agar-arami da kiti assignment ko. Mga naktulat ta ka din ton mariknak tibisin ko. Sigurado ka nga assignment mo ti aramidam. Amangan mo't no agbasbasa ka manan iti Wattpad. Ni nanang mat. Assignment ko talaga ti aramidak. Alakit din. Panawan dakpay lang ditoy. Tapno malpas kunda itoy. Mildred, adamadmadlaw ko kan ka. Kasla kumot-kot tong kamat. Ada ka di sakit mo? Ni, awan sakit ko anya. Kan awan mo ti madya marikrik na kiti bagik. Apay nga rod akumot-kot tong ka. Saan kan samat ngamin amang mangan iti hosto nga oras? Saan mo't kababagik la siguro daytoy. Mang mga anak mo't. Kan kas na kunakon, awan ti madya marikrik nak. Sigurado ka? Wen, di na ka di pa kadanagan. Kasanumot ngamin asa anak a madanagan. Kat sigud mo't asaan akasta ti pamagim. Kalaat mo't latan agim mo't tong ka. Liklikam ngamin ti agpuyat. Kan mangan ka iti husto nga oras. Anya man ang tiararamida, Mildred. Di matawan klase yu ita. Kasta nga rod mano. Kat apay nga raod aday tamanan laptop mo ti into naram. No saan ati cellphone mo ti igam mo, day tamat laptop mo. Pakasikuram ay mano. Awan nga rod klase mi ita. Adala ang buybuya at dito'y laptop ko. Mayat nga min dito'y apagbuyaan, tadakdakkel. Kan mabalinak pa nga ag Facebook dito'y. Bayat nga agbuybuyak iti YouTube. Ay na, jak amukan ka. Talaga na-addict kan iti YouTube kan Facebook. Kan no anya pa'y dita. Amangan mat no saan mo pa yan na mayulo ti panagadal mo, gapo ka dagita. Ni manong mat, mayulok mo't Uray no kastuyak laang. Saan ko mo't abaybay ang ti panagadal ko? Rumbang lang. Gapo ta nakakaasimot dananang kantatang agtaltalon. Tapno lang adda pagadal mo. Kan uray siya, agtrab-trabaho ak mat lang. Tapno makatulong ak iti gastusam. Isu asapay ko ma. Ta saan mo asayangan ti sakripisyo me. Tapno lang makaadal ka. Anyat kuko nyo dito'y silid ko nanang. Umay ko laang itadtoy ka na. Saan kamot ngaminan arumwar dito'y silid mau. Tagsasango tayo kuma. Pasensya kayo nanang. Naimasak mo ton tinagbuya iti TikTok. Iso day jay. Saan tayo manan anak kapagsasango anangan? Ay na, anak. Liklikam ko matinalabas a panagaramat mo kadagita cellphone kas kada laptop. Maliwayang pa yung timangan iti husto nga oras. Wen ka di.
Sana bali, tasaan ko matabaybay anti panagadal ko. Kas makita yung mo't. Nakangatulat ta dagiti grades ko. Wen gamno kasta ko mga awan klase. Aginanaka ko ma. Saan ka taday ta cellphone kan laptop mo latantin into naram. Balanse la ko mati panagaramat mo kadagita, anak. Imbag man, tanakaduada ka itang agmerienda dito kantin, Mildred. Wan saan ko kumakayat tag merienda? Kam nagpilit kayo mat ngamin ka ni Maylin. Iso asimuro taklatan Apay ko mangamin asaan ka nga agmerienda. Siguro, kayat mo manan ati cellphone mo ti ko ditam ita a break time anya. Unmat ngamin, Mildred. Ay na, ibalansim lang ti panagramat mo iti cellphone. Kita man talangam, madlaw an napuyatan ka manen. Nagdakkel pa yan ti immersan ti bagim. Ay, da kayo kit dimot. Sermonan dakmanan ako nak. Alakit din, kanon tayong dagiti in order tayo. Tapno makasubli tayo ni classroom. Amangan no addanton di instructor tayo ijay. Ay, agyaman nak. Nalpas matlangan ter aramidak nga activity mi di pagadalan. Makarelax matlangan ti panunot ko. Ay, tinasayaat. Agbuyak man pa iti YouTube. Kakaiso na nalpas ko nagiti activities ko. Mangkitak iti mayat abuyan iti YouTube. Ket no awan mayat a makita, agbasa laengan iti Wattpad. Rabiin, namadda ka pa ilang dito'y salas. Anda ka din pa'y aramidam. Awanan manong. Sa anak pa nga na makaturturog. Iso adi tuyak pa'y laeng. Anya nga ron ti aramidam, ag-cellphone ka kadimanan. Ay naading ko, di matsang kay bagadakan ka. Asaan mo alabsan ti agaramat iti cellphone? Mala, ikakit maturugoin. Iti kasta, makainanakamay. Sa anak nga cellphone manong. Yak pa nga rod makaturturog. Iso nga agbuyak pa'y lang iti TV. Anang nga rod, sikat ti makam mo. Hanggang saan ka manin ngagpuyat ha? Wan manong. Nasaya at nakariing kan, Mildred. Ha? Nanang? Anyat orasan? Katlo alas 9 iti bigat. Dito'y matan sa alas tinagturugam iti rabi ay. Sanda kan arin ni Eng, kaputan na imas matan ti turog mo. Day takat ti maalalam iti kapupuyat mo. Ay, jak na puutan ang nakaturog ak gayam iti rabi eh. Madama ti pa nagbuybuyak iti TV kat. Ay, nakaturog ak mat gayaman. Naladawak pa yan ang nakariing. Naimbaglaangan tainton malumpay ti klasik. Malanga rod, ingka manganan. Ada imbati may akan na midya kusina. Ay, sige man nga rod nanang. Mariknak matan ti bisin ko. Bilibak matkan ka, Mildred. Uray na adik ka iti cellphone. Nagnangatulat ta dagiti grades mo. Siyempre mo't Kaputawaray no kanayon a cellphone lang tin into naret. Saan ko mo't amabaybay anti panagadal ko. Kabailaklat tamat nga i-manage. Ngam kita kaslawan matan inanam. Taimbis ko mga ginanaka, no kasta vacant tayo. Ken, no kasta nga awan sarak tayo iti bagadalan. Kat day tamot agsil cellphone teraramidam. Agin inanaak mo't si kakit di mo't. Ala, uwanin. Ala, umay ka. Mapanta pa ag merienda. Agur-uray ijay kantin ni Maylin. O sige nga rod, mapantan. Amangan no matuktukan man nun day babae. Ala, Mildred, mangan kalaan. Ilibre kayo itakan ni Aljur iti merienda. Ni, nagadungag pa iso ti in-order mo Amangan no saan tayo ang maibus dagitoy. Maibus tayo dagitoy. Talo tayo matamangan. Iso ang maibus tayo lakit di. Wen nga rod. Iso nga ado ti in-order ko. Tapno makaadong ti mangan, Mildred. Anya? Ay, sika talaga, Maylin. Siyak manon, tinakitam. Pudno matiko na ni Maylin, Mildred. Kaya't nalaang alumukmag ka. Iso apakanan na ka iti ado. Da kayo talaga. O, alaman-langan. Agmerienda tayon. Okay ka kadilaag, Mildred. Tas laad damade amarikrik nam.
Awan mo't nanang. Banog ko la siguro daytoy. Ado nga min tinaramid medyo pagadalan itangal daw. No kasta nga raod, aginanakan, iturog maun. Riingan kan tulangan inton makaluto ak iti pangrabian tayaw. Nalaman nga rod nanang. Italaang amariknak ti kastoy banog ko Sige nga rod anak, inkapayla iturog. Iti kasta, makainanaka. Apag isuntaw inton makaluto Kumusta tirik na, Mildred? Mayat matan manong. Banog ko la siguro dayjay. Ngam idi na iturog ko, mayat matan tiriknak. Nasayat nga rod nung kasta. Ala, umay ka nga roden. Agigiddan tayon amang rabi Apag iso, nakaluton ni nanang. Alaman nga rod mano. Hintay manganan. Taapaman amalpas tayo amangan. Aramidak pa'y dagiti daddo mga activities ko di pagadalan. Di mat ko naman nabanbanog ka. Saan kon amarik na ti banog ko manong? Gaputan na iturog ko mat. Iso adidak pakadanagan. Nalpas mo ka din ti activity, ngayon paaramid ti instructor tayo, Mildred. Inlepas ko idirabi Kasta? Imbag man? Ngamsyak, ay, saan ko pa yan nalpas? Ni, taapay mo't. Sigod mo't asikati makaununa ang makalpas iti paramid ti instructor tayo Ay, nabanugak ngamin. Kasano, nagsasarunumot ti activities tayo. Sa bagay mo't ket di ala, siyak mo't nga rod ti mang tulong kan kaita. Iti kasta, malpas mon. Total, si kamot ti mang tultulong kanyak no kasta adasaan ko amalpas. Sige man nga rod. Kat agyaman Mildred. Hay, nagmayat at talaga ti agbasa iti Wattpad. Mayat da ito Imbag lang nga agas ti bambanog iti pagadalan. Anay ko. Apay ngay. Kalata nagsakit ti ulok. Sapay, maulawak mo tan. Nay, Mildred, apay ay, taptapaya, matday taulaw. Ayat mapaspasamak ka. Diyak mo nanang. Kalaat matlatan ang nagsakit ti ulok. Anay ko, kaslamuntakan ti ulok ka po itinakaro sakit na. Ay na, apay nga. Anay ko. Ala, mabit lang anak ko. Ayabak ni tatang mau, taipanda ka lang ng edyo ospital. Ang mga nwanyamat daytan. Kartangan nyo, nanang. Anay ko, nagsakit na talaga. Sapay maulaw. Mildred! Kumusta tirik na, Mildred? Ay naimbag laangan ta nakapuot kan. Kas naunay ti danag mi itay. Sa dino ti ayan ko, nanang. Anak ka dito'y ospital, anak. Saan mo ka din na malagip tinapasamak? Malagip ko na. Kalaat ang nagsakit ti ulo. Kalpasan na. Jakon amo no anya tinapasamak. Napukaw mo ti puot mo. Iso nga intaray na ka dagos dito'y ospital. Agpaimbag ka. Iti kasta, makarwar ka matlaang adagos. Anya ka ditimbaga ti doktor asakit ko, nanang. Kapu kanuday ta itinalabas apa nagpuypuyat mo, anak. Saan kan tumat nga minadumdum ngag ka na kami? Gapo itinalabas apa nagar-aramat mo iti cellphone nga uray la agpuypuyat ka. Sakit adapay gayam ulcer mo. Isumot lagayam ano daduma. Nasakit ti tiyan ko, nanang. Ay na, dakkalakit diti magastos tayo diti ospital. Saan mo na panunutan ti magastos, anak? Sana bale, adamat urnong may kanitatang mo. Kastamot tan kanimanong mo. Uray dakkel ti magastos. Tinasken, agimbag ka. Kumusta kan, Mildred? Nagdiretso kaming kanya Aljur diti ospital. Kalpasan ti klase mi. Daytoy, nakapsutak pa'y laang. Basol kumot laang, no apay ang nagsakitak. Gapo daytoy iti panang baybay ak iti salunat ko. Ala, agpaimbag ka Mildred. Tapno makastrak kan tumat lang di pagadalan. Husto ti kunan ni Aljur. Agpaimbag ka. Surutem dagiti ibilin ti doktor kan ka. Tapno daras ka agimbag.
Uwan, Mylene. Kat agyaman nakiti pa ng sarong karyo ka ni Aljur kanyak dito ospital. Awan anyaman na, Mildred. Pagayam da ka. Isu arong banglaeng nga adda kami lata itisibay mo. Nang runa ita, tamasakit ka. Dakkel tinagastos dagiti dadakkel ko iti pan naka-ospital ko. Gaputan na apektaran pa'y dagiti matak, Mr. Lonely. Gapo iti nalabas a panagaramat ko iti cellphone. Ken adupay dagiti nariknak asakit, gapo matlang iti kanayon a panagpuypuyat ko. Gapo iti nalabas a panag-cellphone ko. Ket sapay ko tagbalin aleksyon daytoy apaadas ko kadagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Mildred. Mildred pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay iti daytoy apakasaritaam. No dimngeg ka kuma, kadagiti gagayem ken kapamilyam, saan ka kuma nagsagrap iti sakit. Tay kunadan, di ka aglablabas, tas sikan tumatlaeng timadaksan. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Mildred. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.